මාණ්ඩලික ප්‍රධානී එයා චීෆ් මාර්ෂල් ඩොනල්ඩ් පෙරේරා එතුමන් ත්‍රිවිධ හමුදාව සඳහා ලබා දුන් නායකත්වය මේ ඒකීය රටක් බිහි කිරීම සඳහා දරුවෝ ප්‍රයත්නයේ அதிவிශාලයි. இப்போது பாதுகாப்பு கூட்டுப்படைகளின் உயர் அதிகாரி ஏர் சீஃப் மார்ஷல் டொனால்ட் பெரேரா அவர்கள் தன்னுடைய உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள். ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා ගොඩබිම් මෙහෙයුම් හමුවේ ත්‍රස්තයින්ට නැගී සිටින්නට ඉඩක් නොමැති තැනට මේ මව්භූමිය පත් කළ වීරෝදාර සෙන්පතියා. இலங்கை ஜனநாயக சோசலிஸ்ட் குடியரசின் இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சரத் பொன்சேகா அவர்கள் உத்தியோகபூர்வமாக வெற்றியை அறிவிக்கிறார்கள். සයුරින් මේ මව්බිම බේරා ගන්න ත්‍රස්තයින්ගෙන් මේ මව්බිමට ගොඩ වෙන පුදුරු අපි මේ රටට එන එක නවත්වන්න ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව දරූ ප්‍රයත්නයේ අධිශාලයි. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගල මෙතුමාගේ ඒ අභිමානවත් පණිවිඩයේ සැලකර සිටිනවා. பயங்கரவாதத்தில் இருந்து நாட்டை மீட்பதற்கு மற்றும் பங்களிப்பு செய்த கடற்படையினர் சார்பிலே கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் வசந்த கரண்ணாகுட அவர்கள் உத்தியோகபூர்வமாக தமது பங்களிப்பை செலுத்தியிருக்கிறார். LTTE ගුවන් බලයට කිසිසේත්ම නොසැලුණු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ගුවන් අරා දෙරණාරා සිය බල පරාක්‍රමයේ පිහිටුවාලු බව සත්තයි කයි. ඒ ක්‍රියාන්විතයට එක්වුණු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ එයා මාර්ෂල් රෝෂාන් ගුණතිලක ගුවන් හමුදාපතිවරයාගේ ඒ සුබපැතුම් අධිකරු ජනාධිපතිතුමා விமானப்படை தளபதி ஏர் மார்ஷல் ரஷான் குணதிலக் அவர்கள் உத்தியோகபூர்வமாக தங்களுடைய பணி நிறைவுற்றதை அறிவிக்கிறார்கள். සිවිල් ජනතාවගේ සුදුසිතූ දෙසා සිවිල් ජනතාවගේ රැකවරණ ලෙස නිරතුරුව කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්තමාන පොලිස්පති ජයන්ත වික්‍රමරත්න තුමන් ඒ සුබ පණිවිඩය සැලකර සිටින බවද போலீஸ் மா அதிபர் ஜெயந்த விக்ரமரத்ன அவர்கள் அடுத்து සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවත් මේ මහා ක්‍රියාන්විතයේදී විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන් සුවිශේෂී අංගයක් බවට පත් වුණා. සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සරත් වීරසේකර මැතිතුමන් අධිකරු ජනාධිපතිතුමන්ට ඒ සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. சிவில் பாதுகாப்பு படை திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் சரத் வீரசேகர் அவர்கள் உத்தியோகபூர்வமாக தங்களுடைய பணி நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கிறார்.